tento mesiac je taký fakt plný tetiek, takže o tom bude vlastne aj toto video. Čo je dneska to tak pristane? Čo to? Či to len tak pekné svetlo? Boli sme na nákupe v Kauflande a Kiara s Ockom vyšli kúpiť poháre, takže teraz čakám na nich. A hej, čakajú ma dneska dve tetka, takže sa teším a hej, som v strese, lebo som taká, že o 3:00 to je dohodnuté a ešte som neobedovala a ešte stále tu trčíme, tak už dúfam, že už ideme domov. My som sa mohla v kľude najesť, všetko stihnúť pripraviť. Pozri sa. Ježiš, to je zlatúčko. Aj ty si zlatý, počkaj, aj teba spaparacujem. Nech sa pozrie. Pozri sa teraz. Nesí vlasom. Ó, Ježiš, pije vodničku. Je to video. To video to nikdy nepovie. Ach bože. Nikto mi nepovie, že to video, ako to som taká...
Happy birthday, dear Maggie. Happy birthday Wow. to So you. soulful. Kiara rozbaľuje. Oh my god, I'm so excited. I just bought from this like market place for very cheap the books I used to read as a kid, like all the Jack Wilson books. Well, not all of them, but some of them. I also wanted Dustbin Baby, but I didn't have it, so maybe later. And yeah, I'm so excited, and my sister, a little sister and a younger sister are gonna read them. And yeah, I was obsessed with these books as a young kid, especially the Egypt one and this about the mermaid. I loved the old version of the book covers, so I had to get them because the new ones are just not it, but these ones are so beautiful. Yeah, this book, I cried so much as a kid. So yeah, I'm so happy.